Now it's a festive season, and you know Christmas season. Also there, it's nasty. Not yet, you know. Say it's in girls hangouts on Badwam. I pay me who could them for bebre. Now it's nasty. Oh, cafe ban wa hadia. Yere babo chuchon komo na. Yes, at the same time. Now, in the conversation, obey very educative. I foot to Badwam into no say, baby of ya friend. One but no one channel send over busiaze papa. Girls hang out. My girls need now one's Asia. My music can me introduce some first. I had your guest. I had a wabalo, I guess. It's I just say, not to waba. Can't move a cafe bar, no, I welcome to thank you. I had a amazing guests. Say how you woofy. And I guess now. And you know, I'm here to come. It's 21 days. Meant to me and ya. Now you what? And yam pedra. I'm pedro. One becofi am pedus need coffee. Because you're the best sunlight woman, Nimuno. 21 days in the you say we are the chemi. Now me twas so free tineko. Oh, terrible will breaking and me breaking in there. Now it's in the gas so no. In the break it 21 no. Now I just say why a broadcast journalist, voiceover artist, minimum a couple of things. Introduce one way now. And you wish you have I'm not sure, but I just say, I said, you can be event organizer, voiceover artist, a student, and me multimedia, and I am a proud mother of 3, and never be break a kaka home. Then so the moody man say a friend, I'm not sure, I just say, when I didn't come, so stay tuned. Okay, into no introduce who is this guest to be. May guest that was near Frodo. Now, Yanny who could them for a bien, because young who had a may introduce a corner, I just saw a introduce a crack show. What's the mention Mama Mamia, me and Antoine and de na Miss Nechun Swatcher. Na mteni yon papa, me enjoying the music. A foot to our one new mum, and na in some new McKenty, na debia me bending your moho. Nimpa yotina mincheni, Nizanaze Agnes, Opoku Ajiman. Aqua cafe banoa. Medasi. Breakfast no a wounded. Set up. Just a mere cry, no, no, just a me train, I mean, the idea. Just a me the berry. And then the Padua Wabaka, my fiancé was set. Just a mere day, I just am me jam. Or do bronya when you're fast. So, there be bronyas one fast. There be when you're but some from the same was 1 bell 30th one, what been 30th now. Sir, my bricky. It's an old Agnes of Okwajiman, a musician, or Chrome had over 20 years of experience. Yes, and I ought to know honor into no Trama McCann will be Sababu of ya frano. Now, you're about to chunk more. Obama frano, with your BB in there. Adjoa. Na one of you na one wa dear Adom Akomasono. Impesa mesa metia koya sibia munti misra o bambo. Sanyo no. Impesa boni bia bechi me free wunchen. Misra o adumo. Impesa bon sam di mi bejina weni makasa. Shoba no ni awoyentia. Mami tu misumuye. Ewo mahuye ya bremu. Evisa nyame sompa apini womu. Enona mfaso waswa. Nyame sompa apini womu enona fasu wasu obia ni wasumuya wamaneni mwaguasi nyame eti nyame shawane se shanimo misenyu we mitibia no mayese homoje adwa ye mami efopo do to bi pa e wo to also no to yan san fa nyimi bi introduce no na yan fa nyimi yan fa sa nyum na bi o pass bi opedo obo na kwa nye complete. Okay. Auto my part. Okay. Me pesa mesa meti akoria sibie munti me frɛ wo bambo. Minyame. Me pesa boni bia bechi me free wunche me sɛ wo adumo. Me pesa bon samdi mi bejina weni makasa shoba no lia hoyenti. Mami tu mi sumuye ewo mahuye ya bremu. Free say nyame sompa apini womu enona mfaso oswa nyame sompa apini womu enona mfaso oswa obia ni wa sumu
ya wama neni megwase ai eti na misra wane se shamimo I was still go smoke mi ko so bia menemu mi ko bo so bia menemu enyu we dia yajumo yanyu back group yes what media kwa multimedia international mama nya international ai yes ye ko ye voice training ya be back no na bibia ye kama because nyamesom de eye nyamesom je bia no wo de no atu nyamesom so a na ni magu ase yes see I do I introduce ya mame ku ya mame nso ho ye di bronya se ya eya metai ka se tete wo bi ka tete wo bi tire Ghana na say ya so tete amamre ni amane na twene nanso ya mame se won hwe ye on hwe ma ne nsei enchirimenti na ya mame ni din Dr. Sarah Dobaji Osei oye senior lecturer na say what radio what mpanimfo ade ma menka ne sa Department of Theatre Studies at University of Ghana. Wow. Now so benya bodin doctor no let us wasua dia edum pempenso bi osaje bre ko nkronkuma mu oye research bronya dua ya nka na edu 23 de na nwuram na etwitwa bre ye beye bronya dua no sese mu nsem ne sei waye ho research bi enne ye beje mama enchirima doc ye mo ache mo akwa aba asafu ye hu wanti bedase ye da sese wa ma ye wura mfi enchi nyame nhira wo embeso me free adwuma no ofre no eyo free adwuma edi nyina ye nyame dwuma ye nyame dwuma ne nya ne say ye kita bible no kwa ampa but ya obeye bia wo man be koso no sa eye nyame dwuma okay now aside of foundation doc foundation ye de lododo art foundation okay lododo no hs your friend is saying kasa bebuo okay emebusam okay okay na so in parables o kasa bebuo mu enti the foundation ni din no na adekode pote the foundation ni ye no eni ebedi ho nkomo ne asa hwa abrabo no se de wo hya ase nkakra ni bebi a wadru se de combine adwuma any research ye enkwada hwe ne sa nyema ni nyina enne wo ha wa ye nhira enti ye bedi nkomo girls on bedroom so and ye de esom wo mama yenkwe okay nti to the making no oboto anansesam so amayen ye na sashi abe ya to anansesam ne de ye to wo ko nyira na ereto anansesam okay anansesam American fantin yes American fantin mefilu basa na se won se Adom TV Facebook ni Instagram ye ya de be me de pa abrome no eje ko jamazi bi na se ne ebehye mu kana ejare ko na mota postino ejare ko jamazi bi zanya mani nyina era Adom ye make sure during you ekwe social media 2 times every day ye at work aye jebi to do ejare ko no jamazi bi na ye bisa question ta winyim no na comment because de bia meko ho ene ya bra ye page ya bra ko Instagram Adom TV ko Facebook de bia post bi be ejare ko no jami we de adea na wo watchro asoso and interestingly no so ye comment yes ye comment pa just oman for kondo cry for a friend almost as some can Jimmy G and I ever for friend alobalo okay it me ke no samu ni meja ko jamade bia eno na ma kire mu no na obi anso nkohwem na on kai bi one kai kro obi de beto ho na wasua bi nti no tida ma erehwe no damara na nkomo no oboko with the form z ye was senior lecturer or in intim damara na adjoa broadcast journalist maso munanum ho baby atata guda mo foko na ye wo musician kuku dem pa so ka ho ha de nti no adesua ne zibebre na ye ba besua o ha de na ye starting free ma me ho Agnes Opoko Ajiman how many years in ayenyo my family said 25 years in ministry. At 25 years. Yes. Next one so. You know. All look sweet. So start to know 20 for 25 for the home. Oh, mama. One who cry or the me fast. Next one so. Consistency. Wow. Consistency. Wow. 25 years in the music industry. Yes. A radiation. Amen.
Radiation. Amen. Waji akranzo. Papa. 25 years in na me share ministry na ase. But me akasa me share say to onyom na die na me the age of 12 years. Tie na me de be ka ho dia. Enye is enye ekwaye ni pa. What 12 na free mo time I started but time I started professionally in na 25 years no. Okay. Yes. Okay. See eno emu a na ye na ma. Ti me name say we kai me first album na. Yima diswe yima mea. Beja mi nyankopo. Yima diswe yima mea. Beja mi nyankopo. Yima diswe yima mea. Beja mi nyankopo. Yelimwo. Seode wa yebibe. Wama mi krania je. Oh. Wama mi krania je. Radie Mekera Wafwe Wama Mekere Niaje I am a midget pass and a Michelle. What's your and you mean you know met you? Mammy, me that's it. And you're born say. Oh, I would have home our the better children. A ready you free Musu, what do any better import your Yari crowd or no more diary Panason or what? A ready who say, and the bay was semi page. And no nature say, and yum to now what to know, and yes, be a winning 20 now won't be. Now, some conquer and now winning your menam. And she won't win now. And what wouldn't Yamia quent to Nimono, and then a man nomono ebba. Me da si mami. Iti no sa. Ti no ya me first album. Ti sa na enwum bi was kra mo say I'll make it right. Shira Yehovah. I'll make it right. Shira Yehovah. Mi mu adi nyina. Shira ni di kron kron. Eti eno ne me first album I made by 2002. And I'm in person, Messan Mechi. Sanum ya de Dicatu, and person, Messan Mechi, who's not track me was say, yes, so Munyamia, yes, yes, so Munyamia, yes, so Munyamia, oh, sorrow ne asase. Ah, Mary says, Saminyamido. Yeah, yes, we that's right. Me mama be mumu. Sister me be ko show. You ready oh. Ya be program so po one po. Me mama comment o. Onyame amenene na mono. Me ni muso to me ade nyina ye. Ade amehu ane hone se wotene sawoni brefo. That's right. Yes, and sister. Nkobeji Israel tem sokra. That's right. All the one for the one santi dia mi wunyina enye me wanwa o. Sokra ma na ya me de. Die besi bia Yesu e wonchana o. Hey. Tiasie. Yesu munyame aduma ne mejai kwa. Yes, so Mr. Eduma na nepa ho amejan. Me wuja ya ye ho be kire. Mr. Yes, me be di wati mi yakobo yo. Wo de bo ha ya. Bo ha ya me ba ya beto. Wo be ko fe you do this one o. Nepa ho aduma wo be ka mejai because me ko bonyo. Me hu se mo ti bi akwa no atre ni mawie. Yes, beti ma graduate. Mr. Bo ha ya na ba ya beto. Mr. We de aduma. Do ko ho nwom no aye bobo so no. Na pedia Meshe hama. Yes. Afanye yes. Amen. Eye ne na mbepie ha. Oh, mama. Eduane. Hwanyom papa bi. Ama ho fefo. Enim defo. Oh. Isranka safo ebi. So mama break me fasting kura me ye ho hwie ni. E dia ye de nyame na ate ase. Fasting ye foot. Nyame na ate ase. Na mpe me so me no kan say na ko si ayate bata ho. Ye izo mami. Ono o se baby. Yes. Ene na ye gusu a ye de abedu baby ye du wi wo me wanyu be so wa chaso nyame becha me bia so misu o. Obecha mame saka medie. Ono abeso no minim se o yo no kwarefo.
enti ye gugu so na ye bo me hu no yanko na so na ketio me hu yanko me hu yanko ampo o manyum bia so a obi o fie bia beje so because a household music yes enyum bia no obema so a obi beka so oni moto na me yesra wo they were on radio na say radio we say TV ebete ekwayaza YouTube social media ni ho enti de oye star sa abre na mpa no oye star enya ne na obi kra timi se ne dem so ring light na wa posti na wa ye celebrity dem nkomo yehu yes that time utimi hit sa abre no a eno na we ye celebrity akasa ne nwom no eno na your friend bibi say evergreen won say said ya nenyom tes esete no bibia si wa kwam a ubenya bi ato ena eno ni your friend san kasa bebuo no wo de enti oto nyom no enti wo so hwe wa asem bia na ne na asem na besi so na wato na we de nya ohun are chiche thank you eno ena chese wo art na wo ye no esipi yes esipi ewo nyina so enya se botrim ka bi keke ena wo ye chese honhon konkron ne wo kasa ono enonim de nipa na mu na ode nwom ne fa wo mu na wo de kire ne ma na wo de kalme wo mo ma wo nyame amen enshira amen mama said the mama can ye na de mehia wo wa ma kwa yo ho wo chesu nyame ya na ye je na miko ba bi na obi na obi ka asem na no wona na kasa no ka chen sa na wo ntwen na wo pre na o tu ne fo na ni fa no ntia se na timi ba na medwendwen ho na me ka se na se bible kura se dua ye twa no so kura wani da so se obefefe enti ada na ni fa no wontia se se nya me bre ne brepa timi betena ase na na me se da bi enwum yi ansem yi sam de ye enwum a enipa betse wo mo de ahye wo mo ho nkura se de na professor e ka no enu nti na ma me yes anwom no ti wutie ba bi a wose wudie wo mu a won sa beka o dia wo we ni da so se ye cha no so a obesa ya fefe eti mi ni nkomo bebre me kasa bebre komo bone se obra pentino me di ye me kompo me di a cha ya kopembra o de me di e beba wudie wo mu a o sa beka o dia wo we ni da so se ye cha no so a obesa na fefe eti mi ni komo bebre me kasa bebre komo bone se obra pentino me di me ko me di a cha kopembra o de me di e beba no ochede oye very necessary there ya bataka ya na atumpa yes kasa bebre kasa no do so wa mie wa no kura wo tamfo mpo hu tiri mu adwen especially man bebre okotena ba bia na me kunu mama chop money say ena ni 3 days me ko ba bi me fa we ntwam na me kwaje ma de ewu bi ho na sister bi ba ya no asane ni kunu na bra bom asam ni kunu pe ma na ni kunu me na me ka chop me hu dwiri me na me asem fa da ni so da on ni pa wo ho na me kunu pe ma na me kunu wo boy kura ye je na wo kunu na ade ko si ayi wa ma me chop money say wonye say nti me ko na me na me boy ba ko na nam lady am medi no ya wa ba ho wa me kura wini me da we didn't show ta ba sane wasem mu na nipa no wo no so anhye ni nkuran o ka je say kamia ka me jai dada so nse nkuran ono na de to ono na ba ko nhoma nsa into so na enya wo no enya ono ana personally me feel that you are saying obi ana na battle yes nse tie mpo nya pe yes into no za wo putu me gina no obi no ntumi gina no na nyipa yiri no susu wase me hona ka twa de kapa na e wo no with the same kapa exactly into no say on ntumi gina no abes no chara wo ntumi gina no me amiti we say asam bi wo ha nipa hunu sa yasam ka si we the sister obaye dan enso me mfa na sem ade kete etimi ma me yemre ai me die ni bia asam eso pa no mitimi gina no wa hwe obi ka sa me anka mawu ti obia na ehode anyame de ama no ya wotimi didi asem so anything ma mususu nkasa komo bone sai bra papa ti mususu nkasa thank you na mo kama no ntum ka ya be kana say obekwa na wokọ it is said na say obekọ Facebook no be dia beto my husband this what should I do me minim frank am gina say na kwabra na dia beto Facebook and my husband wakọ wo ba wa ha no aye say na die ho ahwan enti what should I do what na die for 15 years me na meka nche ose jana minim fura kam gina se minim ho anka mesra pro
etinyam na metu fu wo Facebook na mbom so ɔhwɛ na wobɛtena ho aka wano tum na tena ho sɛ de ma America no ebra wo de yɛ kasa no fa bɔ mpaye na awurade nko na wodi nkɔmɔ kyerɛ na me se me the year 2023 de afɔ mani so no sɛ nya awurade a ka bia mente ase sɛ de ɔyɛ maame no ɔbɛyɛ maame ame nkɔ doctor hɔ doc maba hɔ mabɛgyina mu na bɔbɛk ne me di ho nkɔmɔ wɔ akyiri hɔ no nam se mami konkonsan ya di nyekuma ɛna me se bibusa sɛ me sia doka me busa ne sɛ adwuma bebree wɔ hɔ no mu adi sika bere nipa adwuma bebree wɔ hɔ no mu adi adan na foundation is mpo sabi enye de obi sande otu si di ni 10 si di ma de atade ba wo de wo se research a wo de ya abakosem ehun hwehwemu se be ya enchirima enyira why that package kuma bi when na dakro I be ba ne tesa na nsesem so ansem pa ye wadaje pa when na meba no we did 3 years be wa no buy no say mama tell me a story and I say hey akray watch me off guard pa me ya woman cry ha enso mawofo amma yen culture bia anka me yen enti even though I near think crying ha yen nyi wan cry ha me ko me krom pa me hu say friend me Sarah me ko me krom na me wie university enso me krom would be ni wa obusa me aminim me papa me ma me mo class 1 no kire me say de chiro ebe kasa e kan ebe kasa enti wo man said that o man ma bibia anka me yen enti anansesem a yetena se eto anansesem anwumre nyina yenya bi ewo yefie ewo nkran ha enye ukrom enye mi krom na ebusuafo ba bibi ba na ebusuafo ba enwumre bia na yatena se na anansesem ni eto nti minima deko so na me pay busa me say mama tell me a story at one and some kire me a men kai ba kokora na mato a kire no na mom na me kai Beauty and the Beast Little Red Riding Hood na ehun kekafo ndia na me kai na ya die no man kai na sem na abofra ne busa me na mu odu esa ya tete me na minim se culture ehun hia pa ene na kire woni pa wo ye no na minim se asam na akra na busa me no wo busa me bibi enya nyina so no no ankasa na adwene ne na hunim ahyehye no ho ewo kwan bi so enti se menya bia nto anche na mekoka enemafo de menkasa enemafo de ne nye na mom Beauty and the Business Cinderella de abrofo de no na ya die mu no enti ene de amekai asase ne foforo mfimfini foforo wie na mekeka bo e na me de eka kire na me say hey se me theater artist se me ba enya nansesem yi bi entie a edie no de be kire ono ne ma na ono ne ma no mbeden ukra de obeto nansesem ya tu bi kire wo bo na wo fi ana mi refi enti na ma ede no meye ehwa na pusu mi wo kwan bi so e ma mi nyane ye se adie ya adwen ankoso na ede nwa na so na eyira na ankra ninti no eyira no mpo no ya adwene amaso ama ya nchichi bi kura anto ho neja obi pebi okọ library we hu se ne ye no ana sei ne ye no amaso sa enti ene de ena me fato me ho so yes obrani say awakening call ena me fato me ho so na me bo ma boso ena me sha asese mi wura nkura ase wa ho man sha ase won kran ha efise enkran no kasa no asesa twi wom ebe wom enkran wom na anansesam no so ne nyina gina kasa bi so yes into me ko increasing kakra countryside babia obi aka kasa ba akono na fe makoka akire won nia ehia
se yen hwe han ema ya nansesem no enyira na omotie na sopam omotie me nso ana ye den hyehye ato ho ne ya na afeni a start na community no every week mefa car mefa light sometime na doom so wo ho and so community on first na nke be hia moonlight enyasa enti se yentimi ntwan so man say nya enti me the light ni akosi na enipa start etwehia na ye the drums na si so ni ye bo na enipa ba na ya start ni ye to anansesem no enti ye to anansesem na me camera sisi ho na be recording. Na say nka by the fireside ye du kwasi ada na nyina kogu TV ho hwei wudi ko nkro mu koye bi saa wo ho mo ai yen nkro say na wa ako because brako fi no kada over thousands no stories are my recording but in chrono me sha so okro bi asem over 1,000 stories. Oh, there, Fatu. Why, yeah, Juma, papa. Me shall see a crabby near our eastern region near Freno, Obodine. Before Obodine, and I may call Akokupom, and I may call Quesidwe. Na, into eastern region, Hono. Then I may copy eastern region. Na, me chira de enti me de ma me students no assignment okay obi an kope anansesem bi na omeye e wo class said ye be ya omonso ombeka kohwehwe na omanya bi yes into omo ba ye no ombe chira ye no mo yiye bia anansi the politician anansi de hwan fakosi abra but ekuo baako wo moto anansesem na mo to nwom no pena me se ha we bi na me baby. And I'm a friend, says, I want to do new way by or see a mea, a rabbi, a friend, Belinda. And I was not Mr. Belinda. Would in you know the free or see you may aunt me bushing for a more bodine. Into a ho and no demon him and your call bodine. Baby, a Belinda will be a when you mean Serrano. And your call bodine, and not me caught to mammy be a friend Nana Aboa Oforua, no a queen mother and Osaye assembly woman. Or no saw a Jumanum scene is reso. And I dear a chassis. And think a cranky a chassis or bodino and a quacupom for tea and no mobile, we see the free no intimate coca and you may be a moot to come time back. And I'm said, ye. And do baby a dear sado don so no sa me peka I do mbeko na ebe ya ye bibi bebre entina me so okay de be ne se me peda me de beko wo mo nso mo ho tonight wa da me call bodan akwesi de akokupom sa ansa me start say me wura baby for Volta region baby a Accra ha ansa me start say me twaso e wo baby sa. It's been 15 years. Me share sa jumedi yas. It is a 15 years now. Say debi a trans near 5 poor. On said also. Matwase. Na mama care de cafe Badwam. And I yet na Jolu police station in Chanahonma. Say event be na a baby space. Na as a event no ya ha. Say breakfast na pe group of friends. We put painting. Na dia. Na for when you are factory hadi na able to my phone 050-160-6975 another 020-699-7116 Cafe Badwam Jolu police station in Channel. I drop him there. You may be a pedeton. Say bottom my but mamizin kana monton 3P garlic mixture 3P garlic mixture ma catch all there 100% natural plant juice garlic extracts papa epe bia online there you 3P garlic mixture ebura baby are binye bi na to herbal shop bi akoma say Danny Helba ekohonoma ebenye bi na ato nti no say oye stroke no ho another we funa kakra do stress high sugar level, menstrual pains, high blood pressure, immune booster. No 3P garlic mixture, vitamins, papa, baby.
na for bon but adwa abaze na ewo no ho. Mama nko eye kel for akache kel kel. And toothpaste no wo mo achiche mo bia benya ne so ne de. Kel 360 toothpaste ewo ho me show. Wa wo pese wo se ase na mo no ye kama. Wa wo how bi how wo si mo no me show pe bi ne fa twitwi wo se. Anopa ne anwumbre kai so me twitwi wo se mpre no sanse wo didi de mo ni nyina. O koda na wo di bi so ase twitwi se be ya wanum ne benya hoden shonko kra. Na nkwada de so wo ho eye kel kits toothpaste. We no eye strawberry flavored. Akwada bia pe sa strawberry flavor no leti me sure your bata na ko supermarket bia no a to wo money paste e ma wo mo no mfa ntutwiri won se e no akwada wo mfinsia mienu ekopem nsia no omo de kel kits toothpaste afa me cassette ti wo bi katiti wo bi kire nkane no anopa na ne ye de second si body tiremu ne atwa ma wo reside choose du ba bia ne de bidi aka ho no wa reside ya choose a wa nya nu bi kwa ma nkra de dua na de atwitwi se ho enne ne ye na mo hu no se tete no and this year to twene enti omu di bidia ye paste for aba no ye kel charcoal toothpaste ya wa wo pese wo singe fita no eno na de betwitwiru se me show ebuso e wo supermarket ahodo bia ye ben wo betumi afre 0593809227 and 0246865798. Inti no asora na pay na energy no wo foam na epe bibi ze boost wo energy no oye Juango energy drink vitamins na ashimuma tor vitamin B3 B5 B6 B12 nyinara wo Juango mu inti no Juango no oye the best se so na palace pay energy drink bi is I go about wo day nyame bebre o se dey yen so ehwe the way holiday na ye no hunam dodo kakra all day bi hwehwe bi na nom no obotum we boost wo energy no ma me pede ye bia no etumaye nti no bo mo zena hwa Juango energy drinking there na ude no onko pepepe dem ma epede okono apomodi hu hia edu nti da me sure say me sure ya de bi etete wo no fa kodan Lucky Herbal Hospital na branches na ye maako du eno wato apete wo my Ghana mu ha na mo me headquarters na ewo gomu awogu akrom wini basodro kwantempo no so me sure ya de be na etete wo ye stroke diabetes hypertension awo ena wo pebie anase wo de no nsabuo no nhye densisi so ye ya de bia ye fa oba ne be ma nam nkita hudie ye sai no ne nyina Lucky Herbal Hospital ebetu ase ama wo ho ato me sure mo sa Lucky Herbal mixture wo ho Lucky Herbal bitters wo ho na Lucky VK mixture eni nro bebre ewo wo mo akache eni wo mudi nkita ho na yade bia ha wo no fa kodan wo no muntu ase ema 0243201244 and 0277465855 Lucky Herbal say why ye lucky na mamenkai wo say ebia na pese wo frɛ enche betwa ye ho aba ne yekoba ye befa course no wo befra 0245494151 0245494151 ye de beto screen so ama na afi kakra wozu atumi afrɛ nti se ofrɛ na aba ne wadi nkita ho medofo wo ye me first caller me mo ache mo akwa aba odin baby akasa free Yegusuwa ya obetumi afrɛ homa no number so na me de etudwa ama wo no 0245494151 every papa mo no obetumi afrɛ na ya pe me mo ati mo akwa body baby akasa free every papa mo betumi afrɛ ensamra ya dofi ho ye ne no mo twetwe nkomo no na enkomodie no ye ntoa so abusua wonim se cafe Cafe Banwa na nyina jo na na bono. Okay. Into no it taste who there oh you fine. O to the bia there be I am the pardon and the cat ne fe no hasam. And no mu the decoration or Christmas decoration. Cafe Banwa for what decoration no and we Christmas move. Ajwa pepper into no cafe Banwa Jolo. Ibinya enufakra bahade ebenyezban na ezi wo bibia kama ho no boy do bi gina free no do into no ha kakra ye ma fruits kakra chese udidi wi a wo se wo do wo ade anka se nua ba we ne wo de wash ne down na de gusu na ye kama
de pa yankasa dwum tuni a waye adwuma no mfisi aduonu num yaye mame Agnes Opoku Acheman owo ha na Dr. Sarah Dogbaji Osei ono so wo ha we senior lecturer na ono me bia be kwa ne ho ma kohwese de combine ni nyina ni bebia wotri na ma je futu o go de ya be se mi dru no me nko mu 10% ebe ni fo me sama mo akwa aba da mo sepa se ye to nsa frɛ mu a mo baaye maame wafunu mu da so ye ma ohu wiase ese menkasa na wafunu mu nyama okay na se odi wafunu ma ye ma odi tu de koso aye no na me ni nkomo no Agnes ye ni nkomo enyom no foforo aba de foforo aba okay by 1 month ni by bosome wow ye gidi said ye oduma ya bobosu bia maka say household songs yes. Because so maso akwada akura ni say mami na boss anyumo no sa bre na social media ni what to send ne na video no kura ni nye clear to send ne nti de odi abana na ya to din say de me de abana ya to din say enye ono a senye ono a enye ono a senye urade anka ye had it not been God yes enye ono anka ya say enye ono anka ye ni magu ase enye ono anka ye nsasi fom senye ono anka afi kura anka ye fi ani hu 2024 ampo ti matudin se enye ono a yes ye nim se na be fontentan aba ehe na ebenye bia download me da say be bia enwom ewo bia no menwom no wo ho uko YouTube eye Agnes Opoku Acheman o download na wa share na wa like won se de na ye ka no se ene no ye nko ye facilities nkogu shop se obi nton ma yen se etwam enti no wo so uko social media no so na se wo hunwom no na o download na wo share se wato bi ama yen enti YouTube ya Agnes Opoku Acheman na munim dada na na Instagram ya Agnes Opoku Acheman official na Facebook ya Agnes Opoku Acheman music na TikTok ya Abashi also ya Agnes Opoku Acheman na ti wo me bibia no like no wa share no wa download na YouTube so subscribe na yes mama collaba okay nti no mama fa nyimpa ojina do no ntam panel hello good morning put on hold please wait yes your friend Agnes so age na age ni wo bedi nkomo nya won hold sese age nya abotre okay da ye twan ye next caller no ma menye mama otna mencha no ha de nkasa doc na doc e chire ma bronya pata no e be ye bi won kan ha enti de ko wie ye ne se anansesam no me boaboa no a na egugu shelf so a eno so nya obi a na be hu echira kwan enti ye na me si mami ene wo se ye ka ho asem na enipa hu enti efiso na me de dwumadie foforo ehyehyɛ so every March me ye anansesam festival ye wo akan night ye wo ever night ye wo gan night ye wo dagbanli night na sa night nyina no anansesam no ne emonyum ni nyina ye beto no sa kasanim said ye be ya ene won say ye po say ye po ochina president ministers why omunyina wo campuses ni mu na so mu nnim adeko a omuntimi emmo ho pan me catch on authority say ene ukoye university you will be lucky to have 10% of the students able to speak Ghanaian languages omunti Ghana kasa no okay yanko for doc mo fa call ina che wasam na America do hello na nekuya hello hello Nanekia. Good morning. Hello. Good morning. Nanekia mpocho eframa mente wo TV no do. Te wo phone no do na yentwetwe nkomo na bibia nko. Doc na rekasa na meje wa. Good morning. Good morning. Nanekia from Ifrihin. Nanekia from Ifrihin. Hello. Yes, mata wonka kasa meeting. Good morning. Enti yegusu twa na nekie ni e kako. Enti ena enu twemu a ena ma hyehye ba konso afa ni bronya apata.
And then the kakai once upon a time, and maybe a tremu. Said ya Yesusana na ye di bronya and ye timuden. Ya boa patana and ya koshishansi, and ya boy and your money, sunny to your nonsense. You know, you can't to linear dear. Enti and ne my shisha Jumedebia, my friend bronya pata. Enti afisubia na yet ye shia. Na ma tuan and no and then me tuno brofo. Me tuan and no brofo me na fei a mon nomini nyina no de e wo Ghana kasem. Enti ya 2 year na ma cheche mu said ya be ya wo bi a won te kasa no. Won so obeti anansesem enye mu nimdie ni bi e de abo wo bra. Okay, nti he fa na bronya patane this year. Nti bronya patane this year no date near 30th December Saturday ya ebe memory day ya ebe no song 7 o'clock na yeshia e wo Legon campus na nkaya no abo no nko fine pa o abo no so nke be fine pa isu me ni sika me dey high venue. That yet one and something you see venue. Many sponsors. Hey, no corporate Ghana for him. Enti na 15 years here making University of Ghana when ya minshra wo mama somasene at one point for 2 years almost supported me. Alright, onya minshra mo. Enu echi no ni nyina ne me bottom. Ni nyina ene me bottom. Dia make ya me konkurasi kobe nyina me ami bottom. Ena me koba ena me hyehyɛ egu ho wo kyene bi me ni ho a ye beka se mama bi sisa nansesem bi yankɔhwɛ ye benya bi ahwɛ me ba no ne nananom nyina benya bi ahwɛ enti enti na me ntimi fa nkɔ abontene no esan se me ye member of staff me faculty member at university enti me kosre venue eya na ne bo no wo form in fact they are make koye Friday yukura no omo aboa me pa okay eno nti na me ye no e wo campus na afen so no me pese enkra no enemafo no omo aba na omo hu bi da no ansa na omo medi minister ne de no na omo ehu so omo hu a eno betimi a formulate policies ne ade a won betimi dia bo ho ban so and na fe so me kira ade ni nti no me pese nkoda ni hu said ye be ya ye creative works na it would have a Ghanaian flavor just so hu abon say we ye Ghana eni na ye yes ye be ye global village ni ama no ni nyina aboa nanso eri nya bo e wo global markets say eni fapem ewo culture bia mu a nti ehu hia se ye besan ye chi ni akohwe nye se besan ye bebu kompo akohwe ye chi ni ehu ni a ye gya ho yes wo refi na sankofa ye nchi enu nti na me dakro me ye bronya patay papa penimu bi ne ne yere ne ne ba ne ne nana womo bae na papa ne buwie no obeda mase pasa wono bebia na tifie dui what story series no ohun bi da so enti ehu hia panti obi a wo abadaye se yen culture no enyira no bra na fa wontuma bebo media no yes sponsors sponsors de ehu hia busua wonim se Adom TV de nim se moye mane ye fe ye ha ye nya kan ya ne dem ye sremo amambre ne amane ehia eno nti na oba Adom TV dwuma de ye frɛ se amambre baby aye ya afahye bi ya ye kogina ho kotwa de except to TV so e de bitu ye social media ye kire se ye mpese ye nchi ebeyira wura fi ukuro me hena ban a wo yira dwabase awura ho se wo ye Ghana ni na abeko bi manso ni ebebusa wo nchi abakosem ba akokora na wunhunu enu nti na doc afa ato ne ho so se o kire enchirima enti we kwa ebi me because yesi museum ne de to no wo si yesi Ghana mamre ne amane ho museum ne de to no because they all ye no enough for me nti me sure ye hia sponsors ye hias o de emu ode ma wo fiada wo si fiada wo memenda obetima be hia ye e wo University of Ghana wo de oba kan ka so be hu bebo me na me to anasesa mo no bia no pinchia ne se doc
ame pese me so wasene ne yema Ghana eye fe ye be so the number betudwa ya betumi ya frɛ na fe enko twetwe bia akoso wa wo pe bobobo bra ye besa ompe edie ye bebo ama wasa ma wa hu se afedie wa be fie so ahu enti gate fee no so de enya bebre bia o 100 Ghana 100 Ghana and a student say Jabaka said then watching 50 Ghana and cran mo me 20 Ghana na mo met nase is it to bar I don't want to from kwada don't ne ba no mo bette it would the win this car with the sponsorship case be the better tickets na bet nase me mama you know ba me to 100 me man 20 140 pe 140 Mambo fakola ni. Okay, into no. Good morning. What am I say? Good morning. But of patience. Patience, I from me free here, fam. But I'm free Kumasi Bruni Chrome. Hey, Kumasi Bokoa. Radia Boko. Okay, now and I pay Atna say Magnus Wahade, Docum, so away and channel Wahade, will be Bicana. I'm a person, catch a Magnus, saying, I mean, Shanapa. Amen. But send your man, me who they mean your cry. Okay. I me tell you more, so let them be a telling pa. God bless you. I can tell me, you can't say Yamishan. Amen. I Yamishan, no, because you are man or day. Amen. Because I'm not doing no, me not doing it. Aye. That's it. That's because catch my fellow to say Yamishan. Yes. Not the oil, one year contact for so I know one year. Amen. Yamishan, Margaret, we have a mentor pa. Oh, me that's say, ma'am. We have a mentor. What it? Aye. There are facing the piano star. I'm just with here. Wow. I will miss myself. And I'm me look alike. Oh, wow. And I am a me who like a phone. This is our bastion. That's how I think. Yeah, that's it. What your mom was it in 2023? No, look alike. What but there? Mr. Once I mean, Mr. Which you tire when your cast was on it was so. A caller from Miami and call Agnes. Has there been a point in life you nearly gave up on Christianity? I said, you told ma, made for a bean see my brother Muda. Wow, me Casano, me dinya me chinamiso. Dinya me chinamisa. And I may you be a me penyamia simsia. Was that Yamia some tiumoa? Dear Beba Biano. When it has Sony Yame. Say, a urade, when you job wama, a urade. Wama Lazarus and Kada Kaminem, one cat would dine, not so man by idea, whatever it is. As someone said, dear Tibia, a tour. Mimi, what you say, I do obey me. And see, Yami may be a mumma bem. Be anyhow, ye nipa dear. I send me betting me out of rebel, but in Fabas and Boom, Mamma Quem. Okay, Yanshe, Ujung to a Jumani Monso. One pempens will be a what so no man since any be see our castle rade and pa, we yame. Meda seni de bebre mean to minka. Especially menium bit say, me pesa me sambe. China me also na me focus ne say. E rade fa me so ma menium to no ntwe akra ma ne din. Say obi ti boni mu a what say menium na on sachira na dwen. Ti last 3 years em say me kwa abruche me ko kro bi so. Na me ko bia sorry bi mu say me kwa ko ton me CD sini ade. Me do na so fune say anya anti Agnes opoko agima na me say was hey. Me na me ni munyame o won nwom na sakra me na maye sofo amen eti mama me hu dwiri me na sofo no o hye mani onyam ye de me gina ho bafode sheda no ankasa ma me vre pucha se afa na me su obie na no no osu wose ma me we nwom na me ye de na mahia o eti nipa bebre obi wo ho wose true wonwom lady bi wose mama ge wonwom na mama ware o na me twempana na me ne me kunu na me kunu be fa me ye koda no ye me boyfriend me say wonwom no panana na me pesa me san machi wase mama me yam hye me wase da na no ojai guy no na wase se wan ware me a ye to aso muntwa ya ba ma atuye do na so no obi gina efiri no do nti mo fa no hello Sophia. Hello Pocha from me free fa but tell me what tell ma okay afishia panso after conversation. Okay. And I pay me Mama Agnes and a doctor Sarah and I atna se wade e obi bi ka kire hona na. Okay, me too. Well, now yeah mama kasa no. Ya me ensura no pa
Ako fati se nyoma ediaba. Waya adepa na minsura no. Amisura no bibi efi yense sanse no si so nenjum no. Ese na mi insura no nya ne kesie. Onya ne kesie pa. Amen. Ya ne kesie. O ma ya de ano pe ma se yen kran. Amisura mu nyina onya ne kesie. Baba. Yadasipa. Now, Ajua, in there, doc. Apart from though you senior lecturer, now or to an answer some or your mother, yes, and a wife, yes. Doc, and you go home kakra was the side also kakra. Nina eka ho. Yes, umfu do so oye nina. Enti no me ye niama bebre mete kura me ye kuya me ye impreko me ye niama bebre all weather bibia I'm sorry for you so many worship leader I my sorry enti no ni nyina ne se me sorry anapa be peja meni hwe urade say with you all things are possible. Yes. And that day me to me nay Mijina wudimu Mijina bidimi hunu Yesu modem na mi kwe Erade ya tutu manamo mame Erade kasa mame Erade shewudinye nyonyam ewa mabrabom ti dia opeso de me ye bia fameye well inti misimu a me ankasa sometimes be pia bontin dia meya mesa ba betena se no eya na medwene ho se inti na me ye den so nanso e was say yenya enida ho say ade a me yeni botaye da mani suni na momo no e was say kan so hu say ministry kase pa ba ko ne ye fie a wonyame e de amayen obi bisa me dakro say na ya na me tap so be frame Auntie Sarah chen say be frame Dr. Sarah and I miss Auntie Sarah ti say see we a doctor ukunu nso ye doctor enti mudu fi amoya ne sai and I miss ewura me doctor no esi gate na no thank you ye be sa ba ho no mo no be kire baby gate ni baby kura wo yi doctor ne to no na me twamu amahwes metima wia because wo yi doctor to abonti de na say ye fo fa ka me di ho line no me ha me hunko school kura me be wia wo de no na me nkwa ahoma somra Officer John ma che wo ka say free he me pa cho me pata free nkoko pausaba yentie o yo mama na o che green ni voice me de pa o na mama na o preach no me dana se pa wa kan se bia ma atoma kuma so pa na me shira le bebre amen na me fata akwanya wen susu mada o det mo ase me de futu o di ma me se ni pa kwa ahochiri mu a emfa woni ntu ni pa so na mmom no ma wani so ekire rade na ba mpaye na fa wo ha wo nyina atuna ni no no na ebu ni pa na nye ni pa na ebu ni pa enti inshira nkamo no pay yeda se afi komete ye Officer John yeda se ene fra wa fra ni nkuransha wo de amaye ma mensa nko Dr. Doc wo se wo title no na wo de ato u gate no ano me pa chawa na afi wafa title or yere no any enna no se wo wura fi ho a ye ni ho nkomo yo eno ne se ye de ahobrase na ware so me a doctor eno ya hantan yo and a doctor is a piece of paper obi kura so ye doctor obi kura ye doctor eno so and ya so obi huri obesensen wie betina sili no so ye de ahobrase na ware ti me refie dia me yere na me serve me kunu said ye was me serve me ye aduane me ye adu opese me ye na ema no senior ma pafie scrubbing bibia me ye bi enema fo no ya ye ne se be ma no e bin oba no e bin ti ade na was me ye ono si na me kwa ahomache o sori ahomache na me sori ahomache na me ye na se me komra me nu aduane ma ebi hye fridge kanehye na ye den ai kanehye je hye fridge mu ba fase kan si ma ye blog atwa na de ahye microwave mu onyame mu ne microwave no
Man washe muno to be hit here and you're not common no. We know our rights. Obi potum ka de kwanu yamwe. One was waiting to be no. Hey, now Oma Metete will say, Benka Tetia, one was waiting to be no, and you won't want to say, Debbie, and no emwa. Who be our ne yo fena a so any now we now pap be catch investment a cum. Investment a cum. Ye dia botre. Any a true che. And a worry. A Bible try and say, our no wabano, we a boafo. Emma wukunu. Tidia wukunu ye biano kai who say, one now bet tie chia sum. Adi won pie bonne wan ho den ne ade nyina asom ama ade no ayeye nti nya se bia na me kwa adwuma na wo na de na na ye den ewura na ye den esa ahofa ma no eno de be ma wukunu na do wo enye onyame mfa me enye makeup no ne enwi no ne bore ne ye gina no enye anoa ukoda wig ni so obetu na doc nyabotero obi tina TV na chira ne pe mo orke nyina ide ohwe ni busy schedule e bia tide me doki yes me ya sure that we schedule in the phone be cry inti how do you balance e bia no e bia waja to opedo a good wife now so no ohwe e bro outside now e bia o made for better e bia o made for better Debbie me say ya me tia me ne wo ka say me ni be do me fie hey aseme wo mu ne say e wo so winya bre e na e bre no so no de bia 24 hours no eno na wo ho e bi me fi ba bi meka ho enti wo so wo hihya wo mri ni yie ene social media ba wo mu esu ko hwe status over here na 30 minutes na ko 1 hour na ko na utifa ko na wo hwe status sa time no ubetimi dia ye bibi so aho enti no it's not but me catch the friend be say aba no o fie no mo matena ho na efutu no no luhwewu efutu no luhwewu dog na say 30 minutes na me be start no asi ye njai na ya fa me be productive ultimate dia bibi productive just say wo and then no social media na ehwa na ye ko ehwa na niama na ko enso ma me kan kire mo say social media no it robs you of your time and as abre no life is lived in time say ya wa basasi so na say unfie nyina ye 5 years akai say 5 years a specific number of days, a specific number of hours, a specific number of months. So would the be share social media so would every day would the 1 hour share social media Kyria say how many hours would you lose in your life at year free na ye da ho ne across e4 years na watch TV na change channel na ye ni nyina ye na enhyehyɛ ye ben ene wo ho wo di ye den ye na ye den adwoa no na ye den oba hyehyɛ wo mre because wo be ko wanimu a eye mre yara ena wo be hyehyɛ ena kai hu sɛ ebribi na me ne mi kunu ko baby ye kwa ena me share papa poso bi okita t-shirt bi obeka say last selection t-shirt bi ena okura na ori akwan wo no oton ena me bi say na papa ya se me mobo nti ade oton why na beto ena me kunu kan sem bi o se abrabɔ no ya che obia ni na adwuma inti wa ba kokre ya fe na wo ton yi e wo so hu se bia na wo swa no wanye e bia sa bren kwa na ye ka so won ton an ko beka so ofere edwuma wo so wo ye ne mranti brem no bia na wanye na abrabo no so escape okula be san we chaka ko san ya ba beto eno eni nimdia e wo se yenya e wo ya ba kosem yi mu wow and then nimdia was yenya because a reasimu a ye way wow ni nyina ne enhyehyeye oba akoma pa adwene pa
wonama wokuma mu fa enkwa ware enkoye se me kope papa ba me de akomifie na eka ba me de akoma okunu emfa sa adwene no enkwa ware se me ma no ko omo pa de dekora chen ye mba no Yes, indio. Munti na ye wa ha. Mfa bi ntum ko todwem. Na wo su ye bibi. Ai, yes ho na yonko anti agi ho. Na Agnes. Yes dear. Yes star. Na star no, star ufia na. Oh, there be said the mama kind, no say. Enipa ya dada sitene mu no ya na fie ntete ye nso ehia san se wo maame da bia me ka me se me maame ne me papa wo 96 years me maame wo 86 years cc ba wo mo da so ti o mo ware sa ware fo me maame pecho se onim be ma bia da ka me papa ho me papa nso se no onim wo ba bia da ka me maame no o mo ti o mo asom dwe mu edi entia se yesu akura no se me maame bibi ni kura na wo papa wunyanye mo papa de munye se chese obre no ho asehye papa na ase bu no fere no suro no etiema ebeto ma dwene mu ye kura na ye nyini cause me yes mama nya akosure wo suro papa but me be nyini ye na me ware me hu se no se wo ware ye se obre wo ho ase emma wo kuno na di buoni ani die ma no ba bia wakodu bia no se wo ti ase se be ma ye be ma meti we madwuma ya me ye mitutu kwan pa se me obi a me kunu onnim me onte mase wonim se me wo ho ade me ya ma no bia ye perfect a ka wonte mase se me bedi akra me ko be 4 days 5 days so kuma se enso wote mase e bra me kwa ye be hiem bia me ye me nuama se wo ba pepepe e di buoni ani die ma no se de se fata eno nti no da bia ye me ka asem bi se ye mu bebre wo ho onya ba gidin ni wi a wo fi se din no e de ne be ko ba bia na se din no kura na o medin ni din so wo na ware mu dano na me hwe Nigeria ni bi lady bi wa be pagya pa me mu ni din nyesa amamfo bi ho nana one o mu ware woni be ma no na the way girl no si bi handle girl boy no wo ho no mani anye ayefro na se no yes so wo koja guy ni bi ase wo hu sa se wo bro guy no so kra na se de no wo ye free wo guy ne ho do afri me mu ti me be hu se aware we nyame anyina kira ahwa enyina ohun enti me dofo me nwuma metui me awurade na de adom bi adom me nye obi a obi ba sie mi fire kura bi ase na awurade de ma bedu ba bi amedu wiemfo bi na ne ba ne me enti me no nwuma meto na awurade na de adom me sa me mfa na asem ma ne ma ti se meto nwuma enti di an akra na metwea ma awurade enti eno no mfa me ma me nye konkron me hu me nua kire sa me so sene no ye wo bebre nipa bebre wo a onya ba heti a wo kura wonim wo no wo hu a wonim wo there be say levels don't change. Yes, o friend no kura wo mfa kire se ba bia wadu no o so kura sen wo. Yeah, levels don't change. Yeah, edin sha se se kwa fam de ene ya wo friend kura me nua. Mete nka cho. Edin ne kwa fam. Enti ewia won. Omomo mani na ho. Da bia me ka san bi se nyame akunwa ba akofo antena so. Ti se yanwom ayatui. Obi ba ba hete. No obi aba hete nti se me hu se obi a hete ba akobi na se. Wa ma no homene so no na metime stress am hwehwe. Every be beba, obi na beba. Wo so beko. Yes. Yet we ajeji award ni adia. But no da bia me ka me se me hu akwada me bu no. Me hu panyin me chese me sua de bi se. Nyame asem se wo dom ahobrasefo. Ti asem we wo mpe. Nyame na o, wo so obedom ahobrasefo. Na wo a wo ye proud obesi wo fom a. Ti wo mfa de obedom no. Wo fa de ebesi wo fom. Eno nti me do fo me de no na me de nam. Nti so bi be ka se sister we de ototo no ho ase amfa me ho. Obi a me hunu bia me wo fom ma no se be ye urade be koso a ekurokura me ti me de no na me de nam mabra bom ohu akwada bu no ohu panyini a bu no sa se be me kai lumba so kan ne dwummu sanse ebre edi adane omo a wo fra wo hia wo no wo sane a obesa hia wo mo yenkwa ahoma so same ma che wo ka se free he same ahoma no nyanyina so papa bia ntu de yenko na yenkodi nkomo no na ma memfa we mfa mu ansan de yakọ Piwak Healthcare say Mr. 3P garlic mixture no mo de abedwa so na 100% garlic extract and natural plant juice and o de ayese edura enkanja emfaja so nanso oba de ha ban mu nuo pe na wo mo de aye yade bi ha we immune booster high blood pressure for betumi anom high sugar level betumi anom menstrual pain wa won sa no night aye titiriti wa ye kase abro so wa stroke tete wo no per 3P
garlic mixture ne no ka say Piwak healthcare for and the abedwa so obuso e pharmacies chemical and license herbal shop nyina emu obefra 0248 928 824 na 0201 000 enche ne yekọ na ene maame Agnes opoku agema and Dr. Sarah Dogbaji Osei ena yetwetwe sa enkomo na me me kan se so obi kura nya eware oye star no na awade ne bamu a na ne ma asesa obi so nya be star se awade ne kura no ompe be ma obehye no so ompe obo obehye no so lord na ma che wo ka se free he ka cho me ka se free body Adom yentie o Pato, mama no autonomo. But I say me the voice I am the power. Okay. Yo, yada se Lordina, yada se pa. Hello, mama no here professor and so I am mentor. I am some lecture. Okay. I am Doctor and Osei radio. Thank you. Many happy returns. When your mentor obi ono pese odi wana mo echi na se wa shedding crime wa inspire no mama bo atma me mra wo won so o ye star e na won so wa ware won so ye star e na won so wa ware wo start ye nye 12 years ago e na wo de na mu a no abedu ha you were a mother, a wife, an entrepreneur and a broadcast journalist it is saying how much sorry no wonderful so me kind of kwara o to the bia me give up mo so na Ejuma de BCBC. Just like this morning, the way you were sleeping soundly. Oh, sorry, now I'm Badwam for 52 missed calls. How did you know? On the bachelor. Number one, I know of real. Oh, we kidding you could have watched ma. Oh, how much money you could have done 52 missed calls. But that's the part that me now. Just say, I can't much and we are the Koguno. But that's the part there where I'm an ancestor. But the man humanity. Aha, you know, most what to know. A holiday in what for a while, so therefore, when you need them, you can't when you're over the man. Aha, into know the man humanity into know. Oyazam. Oyazam. See, Otto de Bia. Na you give up na kai mo hen. This is your calling. Ma sisia ma me yanyi. Me kasa zizi. Inti say me je kasa adwuma na me kai dan. Na baby enyi honom so ogu. Baby a bi o challenges baby anje. Inti no za me nyina yi that you encourage yourself. Na so na for wonyama na san aba okwan. Ajwa inyemono na makade supportive or understatement because he's the best. Yes. Ote adwuma na so scratching him. Nti no most of the times no on the crown I am butcher no. Na why okay yende for day. Then I'm a musumenya vimbi uwa mumude azi mutumaye but say erika de bia awarumu afutu kra another azokra mesuya ma awfa kola no na me share maybe me so prefer ase me pacho yentie wa no pay hello maybe yentie o pacho me ni aje pa ni goka Uganda and I make me one say. Me say I will say you will give up to get a year. Me would say I will put the bread in white color job. And my idea, my bano, since the end of you. And quite a bit of the show ma. Only the cassava could be no one said to 10 and we try say. I will follow any and my banning to we. You know, I could have your good. I don't believe I could have told Mammy Naya because social media in the breed. Intimate shower. I am Bano. I got a food seedling. I could open with Mammy your pig, Mama.
Oya akwara na oya na ade no the phone am akwara. Akwara 5 years o the phone mu e se ma ne. Uti akwara karo se ne ni. Uti me tra wo phone pa. Yen hwe e ne bi phone me akwara no. Ko mo to sa. Akwara bi e phone bi hu bia no. Uti afi. E tre. Sakra bon no. Yen hwe ne bi phone me akwara. E mo ne nyingi anto hu phone. Enye sa e do ha be be ba. E da se ya me ka bo. Amen. Kingdom Herbal, see a new you bring the Mr. Kingdom Garlic Bitters, one Kingdom Garlic Capsules, so a journal and one capsules. And so a year. Into Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, Ninano, a year, a Juma Bako. We want my one pen so dear or petropaye into a moody Birina Bama one. Kingdom Ginseng Power Capsules, on see a member drew, person member yen area pay Mr. Pebinum or Banso, or who see a baby pay a tremendous capsules, Pebinum. And I from the Kingdom Home real estate in Swaba, Missy Baby Abata Toma, Brono Abawo Bato. The attitude, no, it depends, baby, or beginning. But my share of Facebook, I'm not reaching out to baby, you're telling you, know, say the thing I'm real challenge. It's Miss Sophie now, baby, papa better to ma. Omupie baby be won say anko day omama me atete wo eti ene Kingdom Home real estate phone nkomo na wo ma edan ya ne board da for bo so utibetime atu afa na wa che de aka na ma na wutua no boso me ekropon omode late junction no wotra ya Mr. Obetumi afrem 0536 149961 and 030 3939987 na Kingdom 4 ebeje so ma me enko ahoma so mra. Okay, nti no hello obi we fi no hello. Oh, when you know, hello. 987. I can look for. Hey, retain who TV no do, retain who TV no do. Watch maintain who TV no do. Na any month which won't come on. See no, na joa. Camera be share. Za miss you because I want am ko munchari them. Ba dog na ma wakani na. Yes. Ahumbrase. Oba shisha wumber. But mama kato do iye bonafeche. Me experience kakra am watch them there. Marriage is a constant bed of forgiveness, and it's a bed of constant forgiveness. De bebia no as a beche. De bebia was a beche. And it's the only way why we're not survive. Was there be a bibi besi was say or deche? Debia everything pab one baby owurogu ye socks no owuri to akonwam na fire de chi obo besa hura to ho onim baby laundry basket si enso wo wura tade na won fa ngum aduane no he onu anim se wano wa 7 no so fe no okotire betie no miamia game pad so no de phone ta na so aduane ya jo oba wasase kan se mama ide me o mi fie ho na dey minim mama suban minim wo musunu wo moban enti eye se ye nyina ya fasa efutu da cheme so me ware a me de bom kotodwom de abom sisi de abom abati me de bodu kujina me fa mo kotodwom keke da che aboa me na so mo badem bia no waso e obibi kan o sande eye mother. Yes. A son, a Juma Kaho, a TV personality. Yes. A balance in the Danajua. Enough from because ye Juma way to be a meka, or shall one more, don't one year Jumana Drum Pempens will be a fair city in now. Yana Ed Danes will be taking the carry semi coffee as I call. A Juma way, any a Juma be at it, sir, Jomo towards in the tra, to be a babako. The only other crime you know. Obi okwa behwem na ne nkoda abrem no onyin san ye na wanyi enwe no ne ba wo because the fame when set in na me kai last year by now na ma wo fie and me ma me ka asem bi o se onye me ye no a me kwa adwuma nya 9 months na me ba ya me be wo na ma me se baby a waye media ye dru ya wonyin san a wanka sese bi wo ye agu fame a wo nti na wo ba fie be wo ye na wo san kwa adwuma ma mahu sese wanyini. You get my point? Because obi odum pempenso be na time be na me kwa bibusa me se me kofie me bai kwatena fie be 6 months after na say be pick the pieces. How will people know say wo koya waba? Where do I start from? Na form me wuwie ye I had to relocate my mother from Kumasi. Me mama jai na juma oye eja me papa ho because me report to the office by 4:50 a.m. Nti na wasa me maame me maame asema ne betena me nchen na wo so nkwada ni wo maame te bia ahomache because they make say made better te be bade ka me maame nana
because me na be kira akora na adwade ye yes obeche nse koto me didi no ase he kobu nsuo no dware no o ma ba aduane kwa aduane papa be no de ma no me ne ka na me se ma me sro de aduru ne die da na me srem papa na papa se mete wase because we ba panyini nti be ma wa me ne wako so mu no aye adwuma. It has been the difficult moment and me face it. That was last year, but say nyame ya adom no ka me ho na wo share me day na nyin se ne ba ye kura no a me nya akokoduro say I'll face the world, I'll face all the criticisms. Me de yensa na ha mo manfo hu say wo adwuma me mfa ho ni baby a wo bedru se nyame de bache wo a ani adwuma na chi say adwuma ni nti me koto akora na twene wonnim de daache obeto aduane am wadi adrahim elka amame fasam no mumurudwu hu nyina ya me mame Doris yes me mame dani bibie je no free one wa betina nkran by force we kun we na ya last born no Cape Coast na wa betina nkran ha dey na time nyina na hozi nyina ahye mum mashallah musoli yemze mi kanye mo ye nya o manke ya wu o tina fie a orugware maba one woman is easy. Inti the time you know said the mama no masi. Yes. The was your mommy. Because they be not many cousin be discuss Winnie. Nam say Winnie. Inti inyansu ye paying for the sacrifices here. Can we do it? Me back at 20 mama see the pasi be my woman marry. My woman marry na just say what we person was sra no kwa just say wuti esi no na me mama di get ya kwe na me ohumi kuro ohume e kom de no ko be mama ho o banu munsu ko be mama ho me mama chiesi mam say wrade ma wo me mawie pa bibia me ba panyina nyina du na oyonko akofa nkuro muti pass na me nya boche na wo last born we 10 years obeje ono so ba abeje me so me ba do ba oba you imagine yeda mo ase ya me nsira mo we dey dana na me school for the back ba I say mama na me di birthday me wa birthday na me see you yeda nyame ase na birthday na wa from mama also that be my birthday and say this is the real Mother's Day. Yes. Birthday no sad dan no me birthday na me di my Mother's Day because I dan na me mama be your mother for the first time at 17. Sad dan no aye na your Mother's Day and then na wo ye nti wo mama na sad day dru so ko pe na kira kwan na wo dan na say e hye me onyam na why you tifo front na wo di the birthday me kai say me kwa wo so me ko juada ebnada ukuada still na me nwoe yesi bibi the forced labor still na akora ne mai ya wada de me ko theater me hwe de me fa mu saa na me hu say on my birthday wo say me ya de eche me mama last call aba mama fa na ne enko hello who's in a baby from me free hello who's in a baby from me free me got you from me sister you got free Kumasi okay it's agi yo de na wasa na free bio mu no anti Agnes wa ha dok nso wa ha de pede ka den chen na ne pe oh yada mo sini adwuma pa amoye ai me tell wo mo pocho maintain hu o TV no do mami me pa cho anope yada mo ase mo ya de na na mo kan ware mu asem eya me de bi se ne no ye program ye wo nyina mami low TV no ye pese ye ni di nkomo pa ba am say o twe ye kwa che ye bre no so aso enti ye maame mo ye ko 1 minute ye last words e de be ma ya dofo mu tie ye kwa ya ti wa he na kan pese ye to me latest me chire baby kakra ya boto yes eni ye de betwa to asa me chire mo na ye to baby kakra na ye bi okay ye na chire he na o se enye onu a enka ye wu enye onu a enka ye wu enye onu a enka ye wu ye hie nyamia kamede ni 2 1 2 3 enye onwa enye onwa December enkayewu enye onwa yenhie nyamia kayede ebeyede tifufro no abani yes oh ye kwa download yes ye kwa download yes enti o final words me da say be ma me nyame hira wate mama me so ne wa be ye me mentor kese fa baby a wo bia me ba be hwehwe wo na
Woso nimdia wono wodi bi apia yen ameyesu akoyenim na menuanu mienu so nyame hira mo nso mo nimdia mo wo nsem amakan me mafa bi afiri mu die nyina mu na me fans nso me da mu nyina ase na me kunu nso so do na da kwasi bosom twe wonte ase a wo ena me sorry ye na me hu ne miss call wo se unya na unware na nko wo tam no ya so wo ti madwuma na se ankasa wo ti ase ye hia be masa sa nyame hira wate papa wanya wo kese nya wakoma so ade nyina ama wo me fans nyina nyame hira mo mabranti amenene nam ono wote wo hwem anim ne menua ma chiri ba onso mu nyina wa ha Simon Dominic nyame hira mo Adom TV nyame hira mo me fans me de nyum ba ya ncha enso me kohwa me social media we na ma download ama me kura ya me wanwa me fa anyum ma enye sada TikTok for me damase mo amudi wete mo amo yese nyame hira mo nyina wanya mo kase na 2024 no pesa me ka bibi kire obi a obewura 2024 ni mo wa wo hwe ye menim se wo bewura mu na mum 2024 ni ebewura mu nya bone fache ye sister kan sembi ya mo fa bone nche na yanya botre e woni ema bi ho yesu so mpre bebre wa ma bebre wo hono ma de obi akoto we yensi 2024 mo de ni dwetre nyina wi 2024 mo afene na ni kwa bere obi so bi ko firi medofo obi ansoma ase ko firi wege obi ansoma ase ko firi moku obi edi misesi obi edi ni dwetre nyina na ye bana me ka kire me ba se we nkofo kwodi o musika wi ente na ye kwa adwuman wo mu di mirika ko pefoforo ya on the first o mbesan di new ya no mbedie susu di usika no di udi edru dwetre ni mu adi asa abo besia ka ho du January wani abebra ko mesia abo nya abotre wate January ni school fees da ho twen na fo ni to form ni besi wi amen doc camera so ho parting comment menso metoso a na sekro no a na me so me de mamo minua ema me damo ase papa nkomo a ya twetwe ni nei menso mafamu aba papa maame ene meni age pa afi na me ko download nyom no mo necessary me ko download God bless na you ma pushi mo ayade ena mo amutie ye nie ebronya pata na eba so sa 30th December memre da ebe 7 p.m. ewo African Studies ewo Legon udi Legon baby aka so hwe African Studies old site okay JH Kwabnanketia Archives enimu hwa obi wa number bi obefre be pacho overfra wa wo pet tickets fre 0244611604 yeda se ebusua na se ye kai wo se Nyankopon ye adom adwa danso oni ni team ne beba Monday 1st January na apatakese aseburo nya dua no ye di ase enkomo na mepacho pa no wo se nchia kase enkoma brother Kujo ene sister Diana e wo seshi bonzain ene ne ma papa ya opa kwasi Christabel ma menya ko eja pia ene abusua mu nyina am wo seshi bonzain we fi wo chia me yo wa Adom TV ene afa ye Western North correspondent Augustine Boa eho ye di kwedi da mu nyina ase me no hia me ya frɛ me anoche wa ba ajwa se wa me ne Fancy Doll, President for the Brothers and Sisters Association. Baby, away ye hey. Cafe Bar Noir. Yensia nyamwa watch nanopa boys edition. Ebeba so countryman song ko jinem OPD jinemu and Africa yankasa ye nua be mai Andy Dusty. Ono so be jinem said ye na girls no. Watch na be ma no so be boys. Yensia wa Adom TV so na ye ni mema enkomo.